Jackret rwabukuru kureba yabagamiro rwabirariyo mugenyi mukuru ha Kereziya ya Rushoroza aha kwamye mukagogwe Kereziya hamwe n'ekanisa ya St Luke mutojo Church of Uganda ababire beteranire hamwe kujaguza ikiro cha Stefano. Abashija n'abatera abakozi abakazi n'abatera abashija abantu bari kwenda barogana ushanga umwana wa murango ryo nojiro tacirargaho konkata hika university bantu mwe reka tweje kwantu rwo muciro cikureki tumanye yesu ya umusirize nangwana nabeje be batore tumanye mugako no wene yoku abo ko no byaja abo bakwetuga obyakira abo bakwiza bakujira abo bakwiza bakubiye shuba ocyakira. Amadina gagombere gahingwizo kwagera ibyo bwegese na mnonge byo mukono ko muringo gumwe go kurwana isibara ryemeramo mu cyangeci tuwaza kureba umuntu amazere senior nari university atine skile ya yine na almost na barusha so ensine hinduka cyendo umuntu ube uyine kintu cyo kubasa kugura uri kubasa kwetunda must have a skill. Nashemerwa munonga kushanga Rushoroza Catholic Center ekagiro mukagona mutojo Church of Uganda mwarebo kushomo kwabonera aba Church of Uganda bashitamu hariya aba Catholic bashitamu hariya nareba ukunda okurenga ebitwine nyuma okukurwanagana Rwanga nanda kureba rukundo nanda kuruba ubumwe nayenda kuruba umutima w'abantu abetisize kandi abakwatanise kandi barukora mu mugwe oguru kwisizina ry'ekitinisa so mwizebere twashimerwa. Jackret yerekero kutina habwe muhondane y'amatakero ko yongera bwira bwashesha na mnongo office ya Uganda Human Rights Commission ni manyango bamuhine nakatambuka mwarebera kakabire mbarra aho harebera abapolisi n'abakuru mukikuru ombyondo ikirye mushango y'amataka bantu umuntu afurura mugorora no byakuba injemwe mpaka kuharangatane then kandi haraho ababagiga abakugira atananga inita karungi no mukikuru nari no mweremwa narishi nefakazi reka ngende ndyibe nyumbe kimwe kizimbe cyangwa esente z'urundi nwe zona zitirwa hakumarira enju ya Bikira Maria eriyo neyombe kwa Kereziya ya Rushoroza amakoraga gashakwa Michael atwakire.